Komisi benta ke jimpen kreat nak benta ke tamasa ke bapen ipat ba ya ke jingrius pa ke riti dostur ukun ke beri nyau trap ke Monolith Festival ha ke arpu kendai tarik urempang arja arpu saw ke Khasi Hills Autonomous District Council hapo ke jingalang jong sembut Chief Executive Member ubak pensingan siem kala lej ban jurep ya ke jaka ke badan hamau plang ke beri ke jaka ke baan sepenlong ya ke te ke tamasa ke balai sengi. Kini kita masakan long hak nyau prabat kendai tarik ulber arja arpsau bat kini kita tarik kidai ki bapen kenria hak wat ka balai bat kamen suai larai ningkong hak si tarik urempang hadu ka lai tarik urempang bat hadien lapen kenria ban penlong no sa ka arpu lai bat arpusau tarik urempang baraktayo ba ar hak kat ar tarik urempang arja arpsau lapen tip biang baka Coordination Committee Monolith Festival arja arpsau ka basyong jingalang kerki hak HADC harengkat ka jingadon lang ki Executive Member ki MDC ki nomi kmat nak hima mau plang ke event management team bat kiwei kalapan kenria biang ya katarik. Haga jingla jurep syakate ke jaka ban pet ya ki kam laki yat bet syakmat neam ubak pensingan ulai lam lang ya ki MDC ki bakentum na kaliang sencar bat kaliang persya bala syam baka kam ladak ban pen kreak duk kendai pusan persen. Awak nak kalian jungi ke District Council, pengkat lang bat ki members jungka Roxy Group, ni sukuman sibun bah kan ika jing bistit jungi mentaka janmian, ka jing pengkreak ka long 95% setengah tuan ni ke bangin bedap, bangin skam batang singi alaban bedap komplit ikan ni, kadang bangin awan sedang ke festival jungi ka Nutrik jungi, bunai March jungi sedang. Istol gidan arunta sibenta gidi gibadon hapo kanika inside the campus ka Heritage Village tigi badon hangni gidi biki dry stall ni di bakan kop ki dukan bandi ki tiar shat ani ki musical instruments ni ki gini kemo ngi ba amtan ki dukan di sentio ti kini gidan be hangni hapo Heritage Village ti ila yo ki nong shong stall masutnat an ka stnat kalong ba kimdei tang ni we jaka kia represent ya ka rekasi berokoi syatai sasiliang hajan kalau untang bat kidan gini stol prapotli itu kidai stol jong kabam berkentup ya kabam pedang ta kidan stol kibangnya ban represent mo ya kalsia jongi ngi khot ya kibri badi dok that like perhong ta kibadi dok snam no po like kot ti kan ni berok kade ban represent ya kalsia jongi tingila ensure ba wat hakabam lu kade ban palang wani represent ya ka bam tentrai jongi ti kidon hangni haneng ro hendiat di stol ki ba ngibu namta ki ban exhibit hendiat ya ki kini ki jingale ka jungki nakaliang joi ba wan pai napo nanti napo UNI cafe di beri ba plate jumut hakini ki kat tukan ni sendam ban revive ya kini ka jingale ka tentrai joi bun la klet mo ti basetenat ba ka first but second ro isim benta bat kadai ka benta ka ba kring bahawat ki kot khubur ban tho gitu ti ngila ensure ba iba on fire in one ra itu gizile kai ba maksudna kalau ba ila improve isu ila kambun ti habrok khat iliang hinga thrai nakaliang jong pistol long ba bek ya enti kuman su ongno ngila ensure ba menta usnam kin muya bun than ngila bu praputli nang ba kinyala adi bro ti nakaliang stol kalau hakata kurukom bat ngibu ro yakini ki wine stall kiba pi kani kayo mde atamanya di tiap kade bangi promote yang ni ka local entrepreneurship pan ailat ikna sama jongi bakin penculur ki bakin sengi kamlajong ti kani ka wine du ngi ensure bakini ki bla yo license ka sarkar pan promote ikini ki local wine jongi ti kibun ki banya simenta ki don ko ar postal ban haju opor ban sampel kani ka ngi ong mo kani ka local rice beer jongi ki don na war ki don na boy na keleng
Hakal yang kabam hi bat kistol kemut ila ensure baka long well represented representing ya ka ya kan dika rihasi jong. Ni don kumba different himas pair hima melim kat tu kat ni hima khairim leadership nasyala na sobar tingwan ra na syadu syarat mauja keleng-keleng ni don kumba lai phoi na pariyong nong hima maharam na po nong hima nong stoin different hima leadership gitu bat kirai giba pair na bohoi ro babon kirai bawan itu kihap hima melim kirai siboy hima khairim ibu hima giba represent ni hima leadership itu kan kinang right gi namparo ahi na rikasi na bohoi ro tuan tu kan ni kinong tam ki pa pau syamat bro kindan kat tu kan ni kindan kopta ingat hai ki pa kan sa kabahaba kinon pa hi kini kinong roi ki bon ki ba dan dapat jong ki pa pa jo so sai akan ni festival pi ka jimut jong ka council 2013 pemandra ya ka konsep jong ka monit festival kadika yau pen inam ngalapan no hawi kitin pen inam me kai karwai ka siau ka syat ka mesti ka tem ka put kumpau mentang ka bam ka di nang ta kitiar ki bengi sina mangi mo ki khra khando ki wei ndai dang kata mo ki babun ki benta ki bangi haban showcase hang ni ka konsep ki long badi ban long sisin sisnam ka intention ka long ban long man ubnai Oktober repetitive maka konsul ka long concern of fund kamdai ka besuk mendaru niat rilang bat ka Meghalaya Age Limited bat tourism department dengan penlong kumni kumbakalong deka konsep ki jung ka long ba kumba po nagalan gidon ka Hornbill Festival ni di pandon communal festival bangi skam bangi streamline ni kani tradition ngin la ban ra ka bill ke bede bat ka conservation promotion na ka benda ki culture ke jongi kan long mandatory ban long season system whatever executive committee kadi ka kam di ka di yung ki ban penlong ya ka festival maldo mentang ma ban showcase hadis the same place kumba ngi ba alan mentani kong davi ba maksudnya pinyu ikan orwai ba orwai dan rai ke jongi bam trai ka chat kum ta ter hima ke kendu hang ni don mentang khat arli ki hima ke ba showcase ki hot si jongki dengan trai kan ni ka de ka main objective ka jongi but in insta ba meeting dengan skian kat traffic police ngai ekran lang la na po PHC na PBD baru ko ngina ajan complete ki infrastructure ki jongi ba traffic ngai ekran bala kum ngin sa bu ya ka mo ngin sa ay ka publicity ba kali ki barung kin rung bait tang na kawi ka route ban exit nang niru kin hapan mi sekati ka surok mau plang balat don atli ki exit route kanang barung ta ki bona than sora kin rung bagat numer direct sa mau ngap kanang pakanam ta ya ka traffic jam tu ka new pra kandai kini ki auto rickshaw ngin kampen duna ki bisni ki kali ki ba pick up truck ki bakit sia mau ru ngatangin hapen duna dia kanang ba kanom bu jing ya upai ba namangi sutu ba menakane ka arja khat lai bat khat riu bapri bobun ki sakutang ha cerpi kadang ko long ba ka traffic congestion tementang la experience na kini angi skam ba kadi ka third edition kan compare kan dia penga persangkat bala ban accommodate ya ka space na ka benta ki bawan hang ni idang don ka idea mentan nak nungin bu ka wika stand boss i barit hang ni wei da singin bu arai ki boss le segi pasak kot shoi ngila ban shawi ki ban wan ra hang ni ngin persang ban accommodate lang ba hadu menta ki idang don tang khat arli hima including ka wal ka brang su dap snama ne kani gibun ka hima melim ka donang ni ka hima mau sendram ka don ka hima maram ka don nang ta ki ki hima dia slowly ngin pe kan ka space ka bangila ban accommodate ki hima hang ni in persang ban accommodate dan di gimana empat long lakloi ban don ya ki har ki ha kan ka space next time matrai ngai ba ila ban pedek baro sam ki hima aki item ko ba akran ki ba na kan na sakmat le se mo ka dot hat pinyo ka dot snam na po ba ailung kot pinyo dia kana na po hima mahram na mo war pindo pindo na jong kates ki wana ri boy kan don na jong kates na marhang ni kadi ka nganong ko lalong multiple choice of traditional food ni la pile boy pinyo betang itu jinta boy hang ni pada di fuka amat seturu long fuka pait ye ki jingshat sipang pinyo i ka jingshat den rai na tamri boy pang pinyo ina ka maharam kumdu pinyo ina ka melim kan ya fair sibun te nang thai ngangit bau pai ba bawana kan ka third edition ko jungi ngatai kin nom babe kin yo ban yo iya ka jungi spa jong ka culture ko jungi kan nong ka ba job nomor ba ila yo ban le ha ka kom ka bade hoi ngi susi kan dia kini kan singi bang ban chain ya ka tarik nomor ba
kampat ya biang nam Meghalaya East Limited na po ka tourism. Di mentara jing tilang jong ka tourism Meghalaya East Limited baka district council including ka Himamau Plang ngatrai kan long sukses. Kumakan na ba kan lah abang pelut pa kan. Tapi mentah ka jing ngi kham sting ka district council mentah. Kamlong kisnem ka bunswa ngi adon ka financial burden ki jongi. Mentah lai ka bubun ka lek baik ka Meghalaya East Limited. But ka event manager ka di ka Roxy Group ka ba iba Jason iba alani tu mentalang kong dabi bat kiwi. The beautiful mentah kalong ba ngi num ban kiatan. Isudan tangkat ni kanila ka se manumana hang ni hang tai ki jing pelut na ka councils.